Parče plavog neba naziv je međunarodne manifestacije koju je na Vršačkom aerodromu organizovalo Udruženje odgajivača umetničko-letačkih golubova, Srpski klub prevrtača iz Vršca. Nažalost, plavo nebo tog avgustovskog dana nije dočekalo takmičare iz Srbije i inostranstva. Gusta magla obavijala je Vršački breg, okoliš i nebo. Ali takva vremenska situacija nije potrajala celog dana, tokom koga se i razvedrilo. Povremeno se pojavljivalo jako sunce koje se zatim skrivalo iza oblaka kada je nestajalo vreline i hlad prijao golubovima, njihovim vlasnicima i mnogim posmatračima. Vršački aerodrom je idealno mesto za ovakva takmičenja. Obavljeno je mnogo letova, od kojih jedno promotivno sa golubovima, zviždačima, kojima je u rep uvezana bambusova svirala na vazduh. Taj sport je još uvek mlad na našem prostoru, iz godine u godinu dobija sve više pristalica, zahvaljujući pojedincima koji su za kratko vreme kroz takmičenja stekli i evropsku slavu. U ime kluba Pačevačkog da čestitam za uspešnu organizaciju turnira i za dugogodišnju saradnju na unapređenju. Mereš, hvala vam puno, pa da sarađujemo oba kluba dalje i sledeći godin. Hvala vam. Smenjivanje magle sa suncem iskoristili su i neki drugi letači, dolazeći sa Vršačkog brega, ne ometajući takmičarske golubove. Ali to su činili neki drugi letači, daleko opasniji po golubove, kada se i takmičenje za trenutak prekidalo. Evo, dragi prijatelji, jako je drago što smo završili ovaj drugi turnir koji je organizovao naš klub, Srpski klub prevrtača, i drago mi je što je sve prošlo u redu. Nadam se da su svi takmičari zadovoljni, gosti, sudije i naša deca, podmladak naš. Hvala vam što ste došli iz svih krajeva, da kažem, Evrope. Imali smo jedan pek da je naleteo na jednog takmičara, naleteo je kobac, ostalo je sve završeno u redu. Hvala vam puno. Pa ja bih kao predsjednik takmičarske komisije zahvalio se pre svega svim takmičarima koji su sa svojim golubovima uzeli učešće na našem drugom internacionalnom turniru golubov umetničkog leta sa letačkim kavezima. A zahvalio bih se naravno i svim gostima koji su došli da posmatraju ovaj naš spektakl, mogu tako slobodno da kažem, jer kao što uvek ponavljamo, veoma je teško istrenirati golubove na letačkom kavezu, da se disciplinovano vraćaju na taj kavez, gde god da se nalaze, da odrade ono zbog čega su trenirani, a to je taj umetnički let, odnosno pravljenje određenih figura u zavisnosti od klase koja se takmiči. Dakle, zahvalio bih se svim našim takmičarima, članovima Srpskog kluba prevrtača, i zahvalio bih se takmičarima iz inostranstva. Tu su već standardno naši prijatelji iz Austrije, Nemačke, a ovoga puta bih se zahvalio posebno gospodinu Hans Gans, koji je došao iz Švajcarske po prvi put u naš grad i na taj način ulepšao naš turnir, jer svi znamo da je on jedan od najstarijih takmičara po stažu, najstariji, jer se on takmiči oko 23 godine već sa svojim golubovima na letačkom kavezu. Lepo je bilo ugostiti prijatelje iz susednih zemalja. Došli su nam u goste članovi Slovenačkog kluba, njih 4, i došli su nam prijatelji iz Sportskog roller kluba Hrvatske, 3 momka koji su zainteresovani za ovakav takmičenja i na ovaj način su pokazali ne samo svoje interesovanje, već i jedan vid saradnje između naših klubova. Imali smo naravno i naših članova kluba koji nisu iz Srbije, to je gospodin Nebojša Narančić i gospodin Martin Majer iz Austrije. Oni već godinama učestvuju, znači od osnivanja našeg kluba, na takmičenjima
sa svojim golubom. Tu je naravno i naš mladi prijatelj iz Slovačke, Andrej Margetin, koji je takođe skupio snagu i mogućnost da dođe u Srbiju, u Vršac i da posmatra jedan ovakav turnir koji nas je inače jesenas ugostio u svom gradu, u svom domu i koji nas je pozvao da i ove godine dođemo u Slovačku na evropsku izložbu golubova koja će se održati početkom novembra u gradu Nitri. Sada bismo mogli da pređemo na dodelu nagrada. Dakle, na ovom drugom internacionalnom turniru golubovog umetničkog leta sa letačkim kavezima osvojeni su sledeći rezultati. Sa rasom Buta, to su obrušivači, drugo mesto osvojio je gospodin Martin Majer. Prvo mesto gospodin Hans Gans sa osvojenih 450 bodova.